Di Masakbayan. Naimbagta si Mang Patkan, apag iso na luton ti pangrabyanta. Mabisinak nga roden. Nagado nga minti ilimpas ko trabaho, isa kapilitan na nag-overtime akmanen. Masansan nga ron ti pa nag-overtime mo? Saan ka kadi mabanbanog? Apay kung mabannog ha, katada nga Roger ornungan ta, saan ka di? Wen ngam no kastamot mabambanog ka unay, di uray saan laengan. Apay, di mo kaya ta makapagkalay sa atan iti mabiit? No bilang makaornong tadagos? Saan man? Madanagan naklaeng. Mga nagsakit ka mo titikas ta nga aramidem. Laglagi pa, dua tawanan ni agdandan natari ka. Isote kayat ko, makapagsimpata ko mamutin. Tapno makabukal ta iti pamilyata. Uray siya, kayat kumatday ta. Ngam di na kayat asawan, apatayam mo ti bagim iti katatrabaho. Unay lakat ti bakit ko na ya. Di na ka di pa kadanagan. Ala, mabit lang tagpalas ako na. Tamangan tamutin. Sigurado na imas mo nung tiinluto mapangrabyan ta. Ay, syempre mo ta. Talaga nga espesyal para kan ka. Day off ko ita, mapanak makitsanda. Adon ti awan nga abastuta. Sige, kita man na yung bagdag iti awan. Tapno saan ka asubli-asubli di tiyandaan. Sapay kanahin nga agtudo iti malam. Iso nga rod asa pa agtimapan, tapno saan ka maabutan iti tudo. Nakalista amin na nagatangak. Kastamot dagiti gatangak para kadanan ng kantatang mo. Ayun gaya man ya. Jay pa gayam abastuda. Siya kon ti makam mo. Ipan kon tumutan inton madamdama. Sige man nga Rodriga, makamukan. Amo mo tan dagiti kasapulan da, saan ka di? Wan, di kagdanag. Ala, agpulas ka, tamapan kan agtrabaho. Adaak. Mayat man ti tutugawan nyo diti arubayan nyo. Ay na, si kabot gayam Rika. Awon balasang ko. Laplapas ko ngamin na nagkaraid dito iparaangan. Isu nga intugaw ko man paibiit. Nasaya at man ta nakapasyar ka, anak ko. Umay ko iyag dagiti abastuyo, nanang. Pasensya kayon, taitaak man laan nakaumay. Bisyak ngamin iti trabaho. Kastamot ni Von. Kanayon pa yung overtime. Ay, kasta aya anak ko. Anya launay aya nga menti pagagawaan yung nga agtrabaho adwa. Katawan pa'y mo't anak yaw. Day tarod kat nanang. Kaya't may maisaganaan ti masakbayan mi. Isabayat anapig sa kami pa yung agtrabaho. Trabaho lata. Agyaman na ka anak ko. Ta saan kayo ang makaliplipat? Saan to apulos nanang? Basta para kada kami kanivon, obligado kami ang mangipaay kadagiti kasapulan nyo. Ay, nagsaya at kayo at talaga. Nangrunakan ka, Rika. Uray di kay pa'y nagkalay sa iti anak ko. Impakita mo di kinasaya at munto nga asawa kanivon. Rumbang laang nanang. May sa ako na kamang ti pamilyayo. Kasarlaangan ti kurang kada kami adwa. Katsapay kumata iti mabiit. Makapagkalay sa kaming tumutan. Von, apay andi ka pala maturog. Rabiin. Masapat na pa'y asumrok iti trabaho ta inton bigat. At amin kaya't ko ayaw man kan Rika. Kaya't ko amamon ta opinyon mo. May papanitian niya. Kasla nakasirseryoso kamot launay.
At namin ibagbaga dyan may sa opisina katrabaho ang mabalin mi nga applyan ni abroad. Naibaga ka no kuha na tigayim na nga da abroad. Apa hindi trabaho abroad? Kasla kayat ko kami napadasa na Rika. Tapno makaurnong tadagos. Tano dito ilang, sigurado ang mabayag pa sa tantumanin makaurnong. Sigurado ka, Von? Panawan nak dito Pilipinas? Saan mo't ang mabayag, Rika? Manulatawan. Kat nodan ton urnong ta, agkalay sa tantumatan. Kan, saan ka panawan niyag may maysa? Anya tigayat mo asawan? Tikayat ko, no bilang agabrodak, agnaad kan doon ijibalay mi, ijenda nanang, tapno dakad kadwada kan di tatang. Saan nga ta nakababain kadakwada mapanak makigyan ijay? Apay ko man nakababain. Nasaysayat kit di no addakan ijay akad kadwada. Isumutla ka nain mo ida mapansuknalan. Kan may sa, di ka mo't keta panawan niyag may sa dito apartment nga pabangan ta. Sige no isoti ko nam. Ngam panunutam ana imbag, no desidido kan amapan manggad iji balasiw taaw. Medyo naklaatak itinaybaga kanyak ni Von manang Emmy. Diyak ngamin ninamnama adumteng ti kanito, akal laat nga agdesisyon akayat na ti agabroad. No siyak laamay sa, kontento akon iti kaadda ti trabaho mi adwa, tauray kaskasano, makaururnong kami mat iti saggabasit. Ngam adda punto ti kaayan ayat ko, no kayat min ti makapagsimpa adagos, masapol ang makatagad kami iti dakdakkel. Nag-apply nga rod ni Von iti trabaho iti balasiw taaw, kat napagasatan met. Iso nga apaman ang naurnos ti amin a dokumento na, nag-flighten adagos. Kas iti napagnumuan mi, nakipagnaed akon kadagiti dadakkel na. Awan mat makunak kadagiti agbalinto a katugangak manang, takabad dungalak met ida nga agpadpada. Anyalaunay ayat aramidam ditari ka. Domingo ita balasang ko. Kakaiso na nga awan trabaho. Agina nakamat Dalos ka la adalos. Mabiit langan da ito'y tatang. Malmalpasan. Agluto aktumatan para iti pangal daw tayo kadananang. Ay na anak ko. Aramidam amin at trabaho dito'y balay. Mababain kami kaninanang mau. Unay kayon aya tatang. Nakalaglag ang dagiti nga aramidak. Da kayo ket di kan ni nanang ti aginana. Bayan nyo asyak ti mga ramid kadagitoy na awan trabaho. Ay na yan. Ay wan, kumusta ngay ni Von ije abroad balasang ka? Nasaya at matatang. Napintas tinastrakan na trabaho. Ay kun bayat ano kasta. Ala, agawaan na tapno makaornong kayo at agaws. Tapno oray saan ni agbayag ije abroad. Day tamo ti saritaan mi tatang. Makapagkasar kami lakit di, kat ada pagpuunan mi iti basita negosyo, mabalinan nga agawid ni Von. Mayat day ta. Ay na naggasat man di anak may, takaskin ka ti asawaan ng tori ka. Nakanak-nakam kalaunay balasang ko. Nakasingsingpot ka pa'y. Mailiwak ngamin at talaga kadagiti naganak ko. Tagpadadamotan apimusay tatang. Isabay andak,
Takayat ko nga ibaw inday ta pamatag ko kadakwada. Kada kayo kaninanang. Napanadmanan ni Rika Lakay, jakmat na danon dito'y balay. Nakano na panagatangan biit ijitsindaan, tadi nakanon masango inton bigat dan trabaho na. Anyaman dagitan aya. Ay na, jak man amaw, ta itay pa makumikom nga agidaldalimanak dito'y balay. Ang mga noda nakita na nga awan, iso aday jay, napanan ni jay tsindaan. Ayun, nakasingsing po ti maasawa ti anak ta. Di da pala ko mga ron nagkasar adagaw sakbay anapan iji abroad ni Von. Iso ka nung nga ron ang nag-abroad tapno makaornong da iti pagkasarda. Kan panugawan dan tumutan akal pasan ti kalaysada. Sa bagay, nasaya at day ta kapanunutan da. Awan mo't pagdanagan ni Von, tadamot dito'y balay ni Rika. Sigurista nga ron ni Bon nga anak ta. Maamak nga taa ang makasarak iti sa bali ni Rika kabayatan ti kaawan na. Iso aday ta, pinagnaagnan dito'y balay tinubiya na. Nakasigurado nga agpaisaw. Hanggang iso nga'y, masapol asigurado moten ka ni Rika. Kat idyan na ti anyaman asulisog nga umasidag kwa na ijay abroad. Hello, Von. Naimbag tayo mawag ka. Amok nga da ka dita balay. Isong inawagan ka. Kumusta kayo ngay tita? Nasaya at mat. Nakaradkad ng padpada datatang kan nanang. Sa bagay, namnamahal kong dayta. Tadakakot nga rod ang mga sasigaso kadakwada. Kanayon dak nga rod adilawon no dar aramidak ditoy. Awan ka no pa'y matrabaho dan, tasyak amin ng tiagar aramid. Ang mga mabambandog ka matunay, Rika. Kabagilan da pa'y mat. Napigsada pa'y. Kaya't ko lang nga daka akat kaduwada dita. Naglag antitrabaho ditoy. Taltalo kami. Kan di mo't ipalubos ni nanang nga ilabak ida. Iso ti mangilablaba iti kawusda kan ni tatang. Bye-bye amon. Saan na nairwam ni nanang awantar aramidan na iso kasta. Itulok mo no anya ti kayat dang aramidam. Ngam aginanaka mo't Rika. Pakaragsa akak ti panagserserbik kadakwada. Iso abay anak kadilaang. Agyaman na ka. Iso akampantiya ka nag-abroad. Tamo ka di mo baybayan ida. Ngam di mo mo't abuswan ti bagim iti trabaho. Ipatpatag ka unay, Rika. Kailiw ka unay yan. Uray siyak mata. Iso nga agawa am ti agtrabaho dita. Tapno inton na alam mo ti kalkali kagumam. Agawid kan dito'y Pilipinas. Apay nga da ka pa ila dito'y salas, Rika. Rabiin, di ka kadipay makaturturog. Saan pa'y nga rod nanang? Ay kanaguray ka man. Apay akas na ti Jarmo. Nakalidliday ka man. Ada ka di problema, balasang ko. Urayak kami na umawag ni Von, nanang. Itay pa'y ngamin nga awaga, ngam di namot sungsungbatan ti awag ko. Day off namot ita. Ay, kasta ayari ka. Amangan ko naknadala na patag ngay naramid na. Iso asaan na asong-sungbatan. Apay nga aging gaita kat di mo't la umawagan.
Imposible adi na nakita dagiti miss calls ko kenkwana. Umawag tumutla ang dayjay anak ko. Saan aday tati pakaburiburam? Saan ka madanagan? Ita lang amin na napasamak ti kasto nanang. Isa adi yung maikat nga agdanagak. Nalaing kakat aginanan. Umawag tumutla ang dayjay. Di ka agdandanag kunakmanan. Napalalo ti panagdanag ko iti daydi agundaway, asaan asinong batan ni Von ti awag ko manang Emmy. Mas daawa ka talaga, taamok nga awan trabaho na iti daydi nga aldaw. Tinaminsan adi na panangsungbat iti awag ko ket napasarunwan pay manang. Kunana ididamo ang makumikom unay iti pagtrab-trabahuan na, iso asaan na anasongbatan dagiti awag ko. Ngam iti panaglabas ti aldaw, masansan meten akas jay tar aramiden na. Adapay dagiti gundaway asaan ang makaipatulod iti kwarta. Iso asyakon ti mangibakbaklay kadagiti paggastusan mi kadagiti dadakkel na. Rika, aging kakadi itakat di pa'y nagpaitulod iti kwarta ni Von. Saan pa'y nga rod tatang? Mabainak mo't amang dagulit mo na mo't ti obligasyon na kada kayo. Ay nakababain pa'y kit din kan kabalasang ko. Si kamertan ti mangibakbaklay iti amin. Apay ngatan, anya ngatan ti mapaspasamak kan ni Von. Saan mo't akas taas ikaw? Wan nga rod tatang, agkakanat pa'y kit din ti mapampanunot ko. Sapay ko mata sana pumudno. Ay, pagkalmaam lang, tirik na ang balasang ko. Ang mga numakumikum laang ni Von. Yung mamatiak nga umawag tumutla dayjay. Sapay ko matatang, takas tang agpaiso. Nay, ano dayjay? Iti sila dyan nagtaudan ti kanabtuog tatang. Umay kayo, ang mga noda na pasamak ka ni nanang. Na yun dito napasamak ni nanang yo balasang ko. Hindi ka igdanag tatang. Tamadaman ang matamtamin ni nanang. Ni mato ka no ti presyon na ko na ti doktor. Isa akalat at ang talimudaw. Kung naktumot ngamin amapan kamin iti doktor, edi kalmaan ngam nagkadkadmait. Edi kalman pa amaulaulaw. Apay adi yung imbagbaga kanyak tatang. Naipan ko man idi pa ikalman di ospital. Hindi na nga ron kaya ta maistorbo ka anak ko. Tanagado ka nun ti pakakumikumba. Makadinan kaya ta mainay-nayon pa pagtandanagam. Unay mo ta ni nanang. Saan ko maadimtang ti kastoy no imbagayo kanyak? Kan may sa kababain mo't ngaminan kang kaanak ko. Kan dayjay mo't avon. Noon yan at tinapasamak kan kwa na. Di kay agdanag, tadyak sardangan nga awagan itatatang. Tapno maamuan na ti kasasaad ni nanang. Kan amok meten, no apay amasansan meten asaan nga umawawag kada tayo.
Hello, Von. Apay ati mo sungsungbatan ti awag ko. Anya ka di ti mapaspasamakan ka. Bisyak, ado ti trabaho. Apay ay nagkaraawag ka. Anya? Damdamagam no apay nga agkaraawagak? Siyempre madanaganak no anyan ti mapaspasamakan ka. Saan ka mo tasigo da kasta? Ibagamlangan ti pudno, Von. Ada ka di problema ta? Apay akalata nagbaliw ka. O sige. Total, nabannog ako nga, gilimlimad kan ka. Kan may isa, si kamot din amis mo tagdamdamag no apay. Isong agpod no akon kan ka. Von? Pasensya kan. Saan na matuloy ti plano tang agkalay sa? Anya? Apay, Von? Andan ka dandanak ditoy. Katagpas nga yan iti mabiit. Anya? Kasta kalaga na alinipat mo ti maipapan ka data. Apay, Von? Anya ti nagkurangak? Apay anaaramid mo kanyak ti kastoy. Pasensya kan. Awan nagkurangam. Ngam ni Joyce itantay ayatag. Nagsakit mo tanday ti ngay naramid mo, Von. Nang namnamaak ka dagiti karim. Addaak ni ti puder dagiti dadakkel mo. Gaputan namnamaak asyak ti kalaysam. Ngam saan mo't gayam. Rika. Damdama agamitay. No apay nga inawagan kasan ka di. Imawagak. Tapno maipakaamukan ka nga adda diti ospital ni nanang mo. Naatake. Iso nga intaray mi diti ospital. Anya? Kumusta nga rodan ni nanang ko? Apay, ada ka di pa'y patagdakan ka. Kalpasan nga arig na binaybayamon ida. No awanak dito'y, ang mga noan niyan tinapasamak kadakwada. Diyak mo nga tagayam na pasamak ka ni nanang. Kasanungan dam mo, kat impamay samutan ti panawan mo iti day tanong asino man day tababaya kakabkabalay mo ako nam. Ngam di ka madanagan. Oray kasto'y tinaramid mo kanyak. Diyak to pulos baybayan dagiti dadakkel mo. Taimbilang ko idan amay kadwa dadakkel ko. Ngamsi ka, rumbang ama konsensya ka, tabi na ibayam ida. Nagbalin ka ama naging bubukod. Taday talatan bagim ti pinanunot mo. Naawagam ka din ni Von, Rika. Uwan, tatang. Naawagak. Naipakamo kong tinapasamak ka ni nanang. Ay na, agyaman naknukas ta balasang ka. Apay ka no asaan nga mawawag. Ay na tinapasamak kan kwa na. Awan tidakas na napasamak kan kwa na, tatang. Makumikom lang. Gaputa dandan ni kano agpas nga iti kadandan na iji abroad. Anya? Adda sa bala ka dandan na ijay? Ay, kasanukan nga balasang ka. Diyak nam namain ng asubyan nakpay ni Von, tatang. Ha? Nang runa ita, tadanton anak da iti da ijay a babae. Kasano nga rod itan? Anya nga iti kunan na maipapankan din nanang mau. Diyak kun inam mo no niya ti plano na, tatang. Ngam di kay madanagan. Siyak ti makaamo kada kayo. Saan kayo abaybayan kan ni nanang? Ay, agyaman na balasang ka. Diyak amo ti aramidak na awan ka. Ti awanan bain abon. Ano ti simrak iti panunot na takas ti naramid na. Bayan yung tatang. Oray na sakit. Masapol nga aklunag ti amin.
Jakmat kaya't nga ipilit ti bagik iti tao asaanan ang mga yat kanyak. Rika, Basta di yung pagdanagan ti may papan ka ni nanang, tatang. Siyak ti makaam mo. Nakaawid tayo, nanang. Agyaman na Rika. No saan agapukan ka? Diyak amo no anyan tinapasama kanyak. Awan tirumbang nga pagyamanan nyo, nanang. Inaramid ko lang tirumbang. Naibaga kanyak ni tatang mo tinaramid ni Von. Katsya ko ti dumawdawat iti dispensaran ako. Tiyakpot namnamaan ang maaramid ni Von ti kasjay. Di yun panunutan day tananang. Da kami laang kanivon ti masaknan iti dayta. Awan pa ka inaigan nyo iti napasama kada kami. Isyak ti rumbang agyaman. Tauray saan kami pa'y nagkalay sa kanivon. Kat imbilang da kun akamang ti pamilyayo. Rika, anak. Uray saan kami nga agkatuloyan kanivon. Laglaki po niyo apat patgan kayo unay kanitatang. Nanak. Kanayon niyo kumasalwadan ti salon atyo. Noon yaman ti mariknayo. Ibagayo adagos kanitatang. Apay akas tabatan ti bagbagam, Rika. Diyak kaya't nga da mapasama kada kayo, nanang. Impatag kayo kanitatang akas pudpudno anaganak ko. Ngamdak sang gasat. Takas to'y magtinagbanagan ti relasyon mi kanipon. Itata, naimbagan kayon. Palubusan dak kumaapuman na umutun. Nanak. Anya, apay anas kan apumanaw ka, balasang ko. Katawan mo't dito'y ni Von. Rumbang laang, nanang. Taidaan niya man aka nito. Mabalin ayawid na dito yung tiagbalin nga asawa na. Awanan karbangak dito'y nanang. Iso apumanawak laangan. Kasla, diyak ka pa ulan no panawan na kami, Rika. Irwam yung tibagiyo nga awanak itidan nayo kanitatahang, nanang. Diyak pulos makalipat no ang daak dito'y. Panawan mo't siguron. Tapno asikaswak mo ti may papaniti bagik. Saan na ka to amalipatan, Rika? Nagsaya at kakada kami kanitatang mo. Nawatag kuma, nga uray awan kayon kanifon. Saan ka kuma magliplip at balasang ko? Urayan may ti panagsublim amang sarungkar kada kami. Diyak kaya tiyag ka rin, anang. Ngamin tundong ti panawan. Anaglunitan ti sugat ito'y puso. Namnamain niyo nga umay kayon to sa rungkaran ka ni tatang. Basta ikariyo abayat ikawan ko. Aganad kayo. Katsalwadan niyo ti salunat niyo ka ni tatang. Uwan, Rika, anak. Kati Diyos, ti magtarabay kan ka. Iti sumarunong agpangtibiyag mo. Agan-anad ka, Rika, anak ko. Agan-anad ka, akan ayon. Nagkapwa manan ayahwan. Itay kapay arimwar dito'y balay. Ngam italaang nagsubli ka, anak ko. Naggapuak man itayan tigayim ko, nanang. Manyaman tinapan mo inaramid ijayan. Nagsarsarita kami may papaniti trabaho, nanang. Nagrikat namin ng tibiyag dito'y lugar tayo. Oray kasano pa nagtrabaho tar aramidag, kaslawan asin swan tibiyag. Ay, naku namon, anak ko. Ngam ti pagyamanan tayo laang, kat saan tayo nga aglanglangan amangan. Sa bagay mo't kit di, nanang.
Kahit dahil ti pagyamanan tayo iti na marswa. So na lang ta kahit ko talaga ti makapagtrabaho iti sa balay. Ay katanya nga rin ti plan-plano ngayon. Panggap ko ti mapanagtrabaho di Manila nanang. Ijaya ka makigasang-gasat. Ay narigat samot iti anak ko. Kun delikado. Nanang, awan ti narigat no nagagat kalakit di. Kung di kayag danag, tano bilang makapanak, aganan nadakto ka na yun. Ay, naadakan ka. No day ti desisyon mo anak ko. Sigurado asan ka mutlaag amalakdan. Talaga padasag ti mapan makigasang-gasat iti Manila nanang. Tarabayan na ka ti Diyos anak ko. Sapay kumata agbaligi ka. Talaga kada desidida na mapanagtrabaho di Manila di anak tamin yang. Wan, talaga kayat na ti mapanay di Manila. Naumangatan dito lugar tayo. Sa bagay, awan mo't dakas na ano padasan na. Adala panagdanag ko. Taagmay-may sa ijay no kaskasanaw. Minyang, awan ti rumba nga pagdanagam. Kabailan ni Juan ta. Nadiskarte iti anak ta. Ay di palubusan tangaruden Katuwa na. Bayang masapulin na tigasat na iti sa balay alugar. Hello, Tatang. Ay, bagtay, mawag ka, anak ko. Madanagan kami ni nanang mo, iti papan mo dita Manila. Kumusta ka ngay? Nakastruk kan iti trabaho? Adan Tatang, babae ni taas iti Diyos. Sa anak mo't anarigatan na nagsapol iti trabaho. Nakastrek ka security guard, Tatang. Ay, agyaman nagngarot no kasta. Amangan ko na may nuwag katang-katang kandita Manila, anak ko. Napalalo una, iti pa nagdandanag ni nanang mao. Ibagayo ko ni nanang, tasan nagdandanag. Mayat ti kasasad ko dito, adan trabaho. Ayan ni nanang. Ay na, imalatiw iti karupa. Biraybak natin atap no, mailiw-liwag na ti pa nagdandanag na kankahwan. Kasta ka di, Tatang? Well, nanak ko, narigat no lapta karumwar. Sigurado ang nakarkarong agdanag na agpulpul kuklatan dito'y balay. Husto day Tatang. Ngam ibagayon to kun ko na, asan nagdandanag, wen? Kanuray da kayo, di yo baybayan ti bagiyo. Makaamu kayo pailangan ka ni nanang, Tatang. Agyaman na tayo manugot kasi murot kanyak dito restaurant, Gina. Apay kit din nasaan ngay. Nasayaat ka mo tatao, tapno pagkadkadak ko ma. Gina, nabayag mo ito niyagar-ara makan ka. Kurang ka di pa'y dagitin pakpakitak, tapno aklunan nakmutan. Saan mo't kit di? Ngam siyempre, masapul at tingitinga ka na yung bagtiriknak, sakbay ayat nagkutisong bat ko. Gina. Awan makunakan ka, Juan. Nakasingsingpot ka, kan nagsayat ka tao. Sipod nam amu ka. Panagriknak kat kanayo na kanatalgad tunggal si katikadwak. Matlagayang. Apay nga rin naging gaita kat parparigatan nakpelaan. Kaya't ko kumamutan ang maamuan. Nadamot lakay mo dingak dita pusong. Juan,
Ay ayatan ka unay-unay, Gina. Ay ayatan nakadimat. Sige man laangan. Ay ayatan ka mat, Juan. Ha? Agpaiso, Gina? Juan. Ay ayatan ka mat. Agyaman nak tayo naklon na kon, Gina. Ikarik, di kan to agbabawi ang nangaklon iti panagayat ko. Napalaos ti ragsak ko, idinaklo ni Gina ti idatdaton ko kankwa na panagayat manang Emmy. Iti ipapan ko iti syudad ti Manila, napalalo ti pan nakaikawak, tamalaksid nga adayo akon kadagiti ipatpatag ko iti biyag, sabali at talaga ti syudad no ikumpara iti probinsyami. Naimbaglaangan tanaam-amok ni Gina, taga Cagayan matlaang manang, kat agin na sidag kamilaang iti baryo. Nagaramak kwa na agingga iti inaklon na. Kalpasan ti sumagmamanula ang abulan, manipod na addaan kami iti relasyon, nagdan na kami kat napagasatan kami ang naaddaan iti anak ni JR. Manipod nagpasgay ni Gina, diakon pinalubusan nga agtrabaho, tapno maipamaysa na nga aw-awiran ti anak mi. Siyakmat manang, nakarkaron ang nagsalukagak, tapno maipaayak iti narimat a masakbayan dagiti aginak. Aping agsangsangit ni JR. At ayuak pa'y laeng, mangmangag kundi pa nagsangsangit na. Ha? Kwa? Ita lang dayta. Nakaturog ngamin itay. Katapya di mo asikaswan nga eh. At dakamot lataditan niya cellphone. Asino ay dayta kachat mo, tamabaybayan pa yun ta anak ta. Saan mo ta? Kariring na laeng isong agsangsangit. Unay kamutan aya. Apay baybay ak. Kating kang harot kitaanan ay tisilit ta. Anya pilatan aramidam nga Gina. Napatpadag ka di dayta kachat mo ita anak ta agsangsangit. Ha? Wan. Inakasikaswanan ti anak ta. Apay nga, saan nga agsarsad ng agsangsangit ni baby? Adan samot na sakit na. Nan, siyak man timangod pa. Ay sus, nagbaramot gayam ta anak ta. Agkurigor. Sumot la sangit ah. Gagangay laang dayta. Kastamot la kadagiti naglabas ng aldaw. Agurigo, intun kwan, mapukaw matlaang. Anya? Kahit mo asawan, manon nga aldaw akastoy ti kasasad ni baby? Wan. Apay nga di mo yung bagbaga kanya tapno na ipacheck up ko maadagos. Mapukaw to matlaang dayta. Oray po utam. Ngam saan anasaya ti kastoy akasasad ti anak na. Mala, agpalis ka Gina. Tay pantali baby Diyos. Ni, lahat mo tin nagsardang nagsangsangit ni... Diyos ko, Gina, agbulbari ka ugawon ti mata ni JR. Anya? Diyos ko, darasam, itaray tayo ti ospital ta anak ta. Darasam, Gina!
Diyos ko, apa napasamak ti gastoy. Awanan ti anak ta, Gina. Hindi mo tamo ang delikado matgaya man ti kasasaad na. Kunak no gagangay lang agurigor ti mariklik na na. Sumad na gayam nga dadag iti gundaway ang kasla marigatan nga gangas. Namjak mo tingkan ka no. Apay nga minadi mo yung bagbag kanyak. Amumot nagpatpat na ka naka-duty ti trabaho ka security guard. Impagarup ko no natalgad na anak tatanda ka mga asikaso kan kwa na. Ngam na paibay amot lagayam. Juan. Kasano, naitamot lang kami cellphone mo tininto na ram. Asino kami na iti ka-chat mo? Ang pudno ka langan kanyak, Gina. Awan. Dagiti lang ang gagayam ko dagijay. Jokmat kinayat ti kasi napasama kiti anak ta. Masino ko mga ina ti mga yata mapukaw ti anak na. Diyan mo, Gina. Diyan mo ti sawakan ka. Nabimpinsan na napukaw ti panagtalagkukin ka. Uray ko man sana na iraman ti anak tayo ti kinama nagbaybayam ngay na. Ngami sumot ti tandaan na apektaran. Katita, awan langit nga rudan ti anak ta. Tinakakaasing anak ta. Sakit a COVID. Adun ti pimusay ti sa bali a pagilyan. Kat adadamag nga mga nag-lockdown tayo kano diti Pilipinas. Anya lockdown? Lockdown ko nada, tamasapol nga agtali na tayo lang iti babalay tayo. Sana bali, ta sa anak mo tarumrumwar. Oray pa'y, narigatan, ang mga numaakaran ka. Tasyak, kanayan nakarumwar. Iso delikado latta, ang mga numaiyawid ko ti virus. Anya nga ron ti aramidon ta? Tinasayaat, agawid ka pa'y lang di probinsya tayo. Kabayatan nga dapay lati biyahe. Naimbag ijay, ta safety ka. Agawid ako nam? Ngam kasanukan? Dinakbagdanagan, Gina. Kabagalak ti bagik. Kan sa anak amaawanan iti trabaho, dati kumpanya abanbantayan mi ka security guard. Sigurado ka kayat mo ti mabati dito eh? Wen, isang inton bigat matlaang. Agbiyahe kan nga agawid iji kagayan. Ijay ka pa'y lang agtalinad. Bayat aditay pa mo, noon niya tagbalin nga epekto tagraira a virus. ...2019, apimusay day di JR nga anak mi manang Emmy.
Tawan 2020 mat idinagraira ti COVID-19 pandemic. Saan ang mailibak nga apektado tayo amin iti pandemya? Kan ado tinapukawan iti ipatpatag iti biyag. Naimpaglaangan tasakbay ang nag-lockdown iti pagilyan tayo, napaawid ko pa ni Gina iti probinsyami a Cagayan. Naimbaglaangan manang tauray kaskasano, uray dakkel tinaikisay iti sweldok iti pagpapaayak ka security guard, tatalagamot ang nagswak ti ekonomiya, sa anak anaawanan iti trabaho, akas iti dadduma. Banag apagyamyamanak unay iti Diyos. Ininot ang naglabas ti bulan, aging ka nga addan sumagmamano ang mapalubusan nga agbiyahe, nga aggapo iti naduma-duma a lugar. Bulan idi ti Nobyembre, tawan 2020. Gina, adakan? Wen, itayak pa si Mangpet. Amok nga daka pa iti trabaho. Kasano nakabiyahe ka? Andyan ti nagluganam. Awan pa yung matagbibiyahe abas manipod ije Cagayan. Sana ya? Ada iman maneho avan jay kasinsin ko. Iso tinagluganak ang nagluwas dito Manila. Kasinsin mo, kunam? Sino ang kasinsin mo? Anak ti kasinsin dananang. Driver ti door-to-door van nga agitultulod dito Manila. Hindi mo pa imbakpaka mo kanyak mo't nagsubli kagaya mo dito Manila. Kinalaat nakmat. Amok mat ngamin adi ka pala umanugot. Gapo iti ko nam a pandemic. Katanya nga rin plano mita. Agsapon ako na iti trabaho. Adamot ang dagiti negosyo ng lukat manan. Padasag ti agsapol iti trabaho dito syudad ti Manila. Iso ang nagluwas akon. Adakan ka na ita. Nga magananad ka. Agraira pa ilang ti virus. Wen, di kagdanag. Aganadak akanayon. Kumusta tinapanam? Nakasapol ka diti trabaho? Saan pa'y nga rod? Ado tinagaplayak. Saan da pa'y kano nga agala iti ado at trabahador da? Ta nakapsot pa'y kano ti negosyo. Kan ado pa'y laang ti maiparit. Isomot nga minday tato ibagbagak. Iso ano mabalin. Diyak pa'y kumakayat ni agluwas ka dito Manila. Gapot dati nakiluganam ako na makasinsin mo. Imay kalatta. Ada ka rodon dito'y. Si kakit dimat. Ay, wan gayam Juan. Agpakadak ko ma. Apay, papanam. Total, awan pa'y mat na biro ka katrabaho. Urada akong dito syudad ti Manila. Sumurutak ko may ti kasinsin ko amapan iji Bicol. Sino kasinsin mo? Jay ko nam, driver ti van? Anya nga iti mapan maramida ni iji Bicol? Agitulod namin ijay. Isa sumurutak langan kan kwa na. Mapan kami iti ayan ti may sa kasinsin mi. Saan na mabalin? Saan ka mapmapan? Agtalinaid kakit iti ti balay. Saan natila papapanam? Ngam Juan. Saan kumanatangkan ti ulom, Gina? Pagsayatan mo't lang ti pampanunutag. Mala, maturutakit din tani. Adalo mo ti rabi. Masapak pa inton bigat. Aldaw ti jutik ita. Isa ang masapak asumurag inton bigat iti trabaho. Kalawasin manipod pimanaw ni Gina. Talagang impilit na ti simurot iti kunana akasinsin na driver ti ban. Tidakas na.
Linibasan nakpay. Kat jak pulos makontak ita ti cellphone na. Adayo nga tayo tinapanan na. Tapay akas laawan signal. Iso ajak makontak. Talaga sa bali ti ugali ni Gina. Sana pulos sa nagbalbaliw. Ora edi pimusay day di anak mi. Agdwa-dwa pa'y kitiniti bagbaga na kasinsin na driver tiban. Ape adi na pulos inyam amo kanyak day jay. Sapay la kumata sa napudno ti atap ko. Sapay la kuma, Diyos ko. Manong Juan, italaga tingagawit ka? Wayne, pangrabi nga minti duty kita. Ay, kasta ya? Ala, asino nga radya kadwa ni Gina asin mangput dita pagnanay dan nyo idirabi Kunak nusik ka. Anya? Si mangput ni Gina idirabi ko nam? Wen, impagarap ko nga rod nusik ka di kakuyog na asin mangput. Nakalala ilod ang amin na dua. Ay na, pasensya ka ni bagbagak manday to ay. Makapaatap ngamin ti Jarda Gina kanti kadwa na si mangput di tadagusyo iti rabi Agyaman akmot iti day tangayang bagam. Bye-bye am tapalot putak ni Gina. Bagman ta na panunot mo pa'y tinagawid. Makalawas nga awan ka. Di nakmat gayang palubusan, di naglibasak. Anya nga'y taramidot dito'y. Asan na bali ata dakon. Kaano ko pa yasin mangpet? Idi rabi. Awan ka, isong amuklat ang aging gaitabi kat ti Jutim. Asino ti kadwa masin mangpet? Intulod nak dito'y ti kasinsin ko a driver ti van. Kasta ka di? Akat, nag-enjoy kayo tinapanam? Wala. Nagiiniliw kami nga kakasinsin. Apay nga ro da jak makontak ti cellphone mo. Narigat namin ti signal iti ayanda. Iso nga uray siya kat. Jak makaawag kan ka. Kasta ka di? Sige nga ro. Mapana ko niti silid na. Makatorturog akon. Gina. Aping imawag ka. Saan aya dandani ka nagawid? Malmalpas mo ti Jutim. Saan aya? Jak makaawid ita. Ta nag-emergency ti karelyebok. Inton bigat ton ti panagawid ko. Kasta aya? Ay, naimbag mo tayo mawag ka. Tapno, saan na ka madanagan ang mga uray kan ka? Sige nga Rodan, ta madamapay ti trabaho. Sige nga Rod. Bye. Maamuak itan no pud no ti indarum kanyak ti karoba mi. Agpaliiwak. Tapno maamuak. No at dati mapmapan alalaki di tadagos mi tunggal awanak. No at daman bilang. Sigurado ati driver ti ban ti bagbaga di karoba mi. Nga day ti dagos mi tunggal nakadyotiak iterabi. Maduktalak itan ti pud no. Diyos ko, pudno ti amin ni imbaga ti kaaruba mi abayan. At ang agpay sulalaki anapan iti dagos mi. Awanan bay na Gina.
iti pa'y mismo adagos mi ti pagkitkitaan da iti lalaki na. Tsak lakid nagbindot. Ti driver ti van ti lalaki ni Gina. Di bagbaga na kasinsin na. Nabayag gaya mo naluklukwan nak. Isulakit di day tati kanayon akatsat idipay lang ni Gina. Kan masigurado nga isumot lang ti kadwa na anapan ni Jimbicol. Tinasayat. Mga yabak kadag iti opisyal day ta barangay. Isuda ti kadwa amang serak iti balay mi ita. Panyatim ako nam ita, tanaktuan da kayo iti lalakim dito mismo adagusta. Pakawanan na, Kwan. Awan babain mo. Dito pa'y mismo adagusta ti pagkitkitaan nyo iti lalakim. Nakpuskol ti ropam, Gina. Diyak kayong pagarup ama aramid mo ti kastoy kanyak. Nabayag kaya mo nagulgol ibanak. Juan. Naimbag kumamot no baro. Ngam si aasawa mo tinangisukatam kanyak. Nabayagan nga da suspetsak may papan iti driver ti van nga ibagbaga makasinsin mo. Ngam jak inkan ka no. Tadakkel ti panagtalkukan ka. Ngam nagbiddotak gayam. Sana na maulit, Juan. Basta pakawanan na ko. Pumanaw kan ditoy. Inkasurutan di lalakim. Total, saan tamot ang nagkalay sa isong agsina talangan. Aging gaalimpyo pa'y lati panunot ko. Ngam, Juan. Pumanaw kan. Tamang ano niya pa'y ti maramit ko kung kay balang kantis ka, babae. Pumanaw kan. Katjakon kahit makita pa'y ti panagrup-rupa mi ti kaano man. Panaw! Ano talaga nakasagana kan apok? Sige, ibaga akong katipod now. Do apay asyaklaan tinabangunam amang tartarabay kan ka, kabayatan ti panagdakkel mo. Di kagdanag, Lola. Naustuan ako ni ti edad. Adan nakam ko. Maawata kong ti amin. Basta ti kayat ko. Ibagayo ko makanyak no ayan dagiti dadakkel ko. Ay, amom apok. Diyak namnamaan adumtang ta iti kastoy apunto. Impagarup ko no umdasan kan kati adda kasasaad ta ita iti biyag. Lola? Kunak no saanan adumtang ti kanito. Nga ikagumaampay lang amon ti kinapundo. Maipapan ka nagiti dadakkel mo. Pasensya kayo, Lola. Gamkas itinakon-akon. Adan nakam ko. Maawata kong ti amin. Iso akayat ko amamuan no ayan dananang kantatang ko. Kaya nakalaan, idi pinanawan na kayo ti amam apok. Anya? Dayta ti agpaiso Hector. Si ipod idin, saan min nga mo kaninanang mo no sa dino tinapanan na. Basta nagpakadang agsapol ka no iti trabaho na. Tapno maipaay na ti pagkasapulan yung agin na. Ngam saanan na nagsubsublay. Kagrunaan na, saanan ang nagparparik na. Kasta ka di, Lola? Word, apok. Iso ada kami kanina nang mo tinang ikagumaan anang isakan ken ka. Idi maladaga ka. Ngam gapo iti rigat ti panagbiag. Kinasamitan ak ti anak ko, asyak pailakan o ti makaamukan ka. Tamapan ang trabaho iti adayo ang lugar, tapno mabiyag na ka. Lola? Gaputa talaga mo't amarigatan kami ide. Imanugutak. Kadagiti ununa abulan. Mayat payman. Agpaupaw iti kwarta ti inam. Kakuyog ti surat amang ipakpakamaw. Anasaya at ti kasasaan na. Aging nga iti may isang aldaw.
Surat laangan ang naggapukan kuan at tinaawat ko. Anya ti nakalana diti surat na, Lola? Ipakpakaam mo na iti surat na, anak asawan na iti lugar nga ayan na. Kat saan ka nun ang makaipawit iti parakan ka? Anya? Day tatyak pa'y so apok. No pa'y kasta, nagnamnama akide nga ang mga numakonsensya ni nanang mo. Kat pawitan na kamutlaan. Ngam talaga saanan. Iso aman ipon idin. Siyaklatan tinagisaksakan kan ka Hector. Dayta tisibubukal akin apod no. No apay asya akon nga aapong mo. Tinabangunam kas dadakkel mo. Di mo nakaskaso ti may papan ka nagiti nadakkel mo, Hector. Tinapatag, ang kakadwa tayo ka nagiti kabarkada ta, ha? Sa bagay mo't kit di Averon? Saan mo na basol ti basol da? Ti importante, naragsak ka. Wan mo't kit di, ha? Gusto ka, Veron? Naimbag lang na tadda kayo barkadak? Oray kas kasano? Malipatak ti kawan na banguna kadadakkel ko. Katuan mad. Ganandamot niya apong mga bakit saan ka di? Di na kamat baybayan. Itad na amin na ka sa pulam. As-asikasuan na ka. Pudno day ta, Veron. Oh, anya pa larod ti sa pulam. Awan mo't kit din. Oh, budlagayam. Iso tuloy lang tatibiyag, Hector. Saan na nabaling awan na bango na madadakkel mo? Tandamot niya apong mo abakat. Amang ipa ay iti amin na masapul mo. Kang runaan na. Adda kami abarkada, makanayo na kadkadwam. Kumusta nga iti panagadal mo, Hector? Nasayat mo't, Lola. Awan ti rumbo nga pagdanagan nyo. Nasaya at nga rundo kasta. Awan ka di mo't ti pariko ti pagadalan nyo. Ang mga nuti na pakairamrama na midjay, Di ka agdanag, Lola. Nasingpot ti apo ko yo. Siyak pa iti mairaman iti kumkumpurmi akalukwan iti pagadalan. Imposible mata. Kaya't ko lati baka sigurado, tasayang mo ti panagadal mo no bilang laang apok. Imbagak mo tin, Lola. Saan kayong agdanag? Nasayati ka sa sad ti panagadal ko. Awan ti parikot. Maalang aron. Ay, anya na itararamidam nga ay. Assignment ko, Lola. Kat da iti ti pamanaknak nga ipampamaysak ti panagadal ko. Ay, talaga mo ta. Ay, nasaya at nga rundo kasta. Mala, umulaak nga rudan ang maturong apok tanay. Rabi imatan. Engkanto matan maturog, apaman ang mairinpas mo na ita assignment mo. Wan, Lola, saan da ka pa kadanagan? Tadagiti tropa. Sigod-sigod ano sumang putak diti pagadalan. Sabtendak mo tin adagos. Sakam to agigitan na mapaniji tambayan mi. Sakbay mga rugiti klase. Ngumapay nga itang awan damat. Imposible mo't nagpapadadaan naglangan ita. Imposible asan da apakaamuan. No bilang laan. Hector! Oh, Veron. Ada kagayam dita. Kunaklaki din nagpapada kayo kadagiti daduma kabarkada tangawan ita. Kunak no naglangan kayo amin. Saan, Hector? Kasinsina mi lang kadagiti daduma kabarkada ta. Naggapuan nyo ngamin.
Sigod-sigod mo't ni orayan dak no bilang at na masapol na pagsasaritaan tayo. Kinasarita mi kami ni Mang Miguel. Ha? Sino Mang Miguel? Dayo dito'y lugar tayo ni Mang Miguel. Mayata kasarsarita si ka. Nagsingpad. Madlaw nga do ti amuna. Kan ado ti masursuro kan kwa na. Agpaiso? 1 hektar. Iso ati nasayaat. Intod madamdama. Agkuyog ta. Aggindan ta na mapan iti lugar nga imbaga ni Mang Miguel. Sigurado ang mapanmatla ang ijay tinaduma akabarkada ta. Madlaw nga min ama ay ayo na mata makisarsarita ka ni Mang Miguel. O sige Veron, sumurutak. Interesado akong mata makamamoy iti bagbagam Mang Miguel. Iti lugar mi ni Mang Miguel manang Emmy. Masansan amapan iti pagadalan mi ket umungan na dagiti estudyante karama na dagiti kabarkada. Adda pay gundaway nga awisan na kami nga agpiknik iti igid ti karayan no addawaya. Ibiglay na kada kami dagiti sursuro manipod kadagiti agnagan iti Carl, Marx, Mao ken Lenin. Kadagiti saan ang makaamam mo dagiti nagan anadakamat ko kat na-impluensya a personalidad amang iwarwaras iti makakanigid nga ideolohiya. Iti ababa sarita manang manangalilaw da. Kagiddan dayta, ipakpakaamuna kada kami dagiti pagkurkurangan kampay iditi gobyerno. Nga iso kano ti makagapo no apay adinan intuloy ti panagadal na iti Manila. Ta ipamaysa na laangan timang tulong kadagiti agtutubo, anamin pinsan kanon alinipat dagiti adda iti turay. Gapo kadagiti mangmangag ko idi nga ibingbiglay ni Mang Miguel, saan ang naigagara ang napanunot ko ti inak, ken ti kinapunno, ano addala ko matinasaya at anastrakan na trabaho iti probinsyami, saan ko man nga immadayo, ket di na kumamutan pinanawan iti denna ni Lolak. Di tamutan nga ininot arimusing tigurak iti gobyerno, ken kadagiti dadakkel ko. Hector, sumurot kay tiyaw awis ni Mang Miguel Apaskan? Jay anibersaryo ti grupo da? Jay panangrambak da iti Cordillera day? 1 hektar! 1 Veron, sumurutak. Mayatanak kami na dumdum kadagiti palpalawag na kada tayong agtutubo. No kasi nga dagundaway nga agdudupudop tayo. Muray siya hektar, kaya't may mati sumurot. Kanti na duma pa akabarkada ta. Di sumurot tayo. Nga masapol nga agpakadak pa'y kanilolak. Diyak kahit nagdanag. Siyak, nagpakada akong kadagiti dadakkel ko. Bakasyon ka numat, iso pinalubusan dak. Sapay lang ko matapalubusan nakmat ni Lolak. Talagang kami nakayat ko ti sumurot iti awis ni Mang Miguel. Gananad ka iti papanadyo apok, di kag subsubog ijay. Di kag danag, Lola. Nasing putak mat. Ay, sa bagay ba't ket di Ngam sigurado ka saan anak kababain Nangruna kat awan mo ti maipabalon ko kan ka kwarta. Mga nukunlaat nga dagayang masapul abayadam. Awan, Lola. Di kag danag.
Naalang road, ulitak, aganad ka, iti papananyaw. Wan lola, di kag tanag. May ka nga ron maturog ang tanay, Rabin. Tapno masapa ka intun bigat. Kat di ka maladaw, iti pagsisinarakan yaw, kanagiti kakadwa. Nagkadu tayo gayam beron. Agasong may taoray la talo aban sinagluganan tayo amin anang itulod kada tayo iti dayto a lugar. Wan meron Hector. Kabakiran mat tan iti dayta banda. Tanawan mat makita balbalay dito'y nang ituludan kada tayo dagiti nagluganan tayo aban. Wan nga rod. Tanakateng tayo niti dayto adiso. Kaya't ko maamuan nyo. Nga dapay nas ka na pagnalin tayo. San tayo pagayam anak Hector, Hector? Ipapaangayan ti Paskan. Wan nga rod. Alan, rugyan tayong ti magmag na. Tajayan beron. Dayta dalan nga agturong iti bakir ti tinurong ni Mang Miguel. O may kan. Sumurot tamot ten kadagiti kakadwata. Kamawd dyan na. Nakagtang tayo matlangan, meron. Ay, dayo mati dinalyasak tayo. Magasan ka ni. Malaman anak agtang tayo dito eh. Ayos lang, saan ka di? Kita mo eh. Nakaragragsak dagiti sinangputan tayo iti dayta pasit ti kabakiran. Nga ron. Dapat dagiti agsasala. Kabayatan di pa nagtuktukar ti daduma iti ganisa. Makapayat, meron. Italangan nakaimata ka kiti kastoy. Uray siya ka ron. Panagkunak kat aging joyak dito, Hector. Oray siya ka. Talagang aging joyak lakit di dito eh. Kita ang Hector. Ha? Ada dagiti mang sarsarabo kada tayo akabarbaro asangpad. Nakaragragsak da ama ki alamano kadagiti kakadwata nga agtutubo adimtang dito eh. Unan niya. Okay ka. Mabantamot iti ayan tabi ron. Makiam-amutamot kadakwada. Masawon Mang Miguel. NPA kayo amin nga adda ditoy? Wen Hector. Jak ilibak dayta. Si pupuso kayo ngay manugot iti awis ko kada kayo. Isungawan nga rod matinaskan nga ilimed. Wano ilibak ko. Agbalina kanapod no kada kayo nga inawis mi ditoy. Kastamat dagiti kakadwat. Binilin ko amin ida asan aglibak kada kayo. Mang Miguel, kanta ngay agsarsarita may papaniti grupo mi. Kaya't kapag pilyen, ngay sundo matlaan taaramidat kadagiti padam nga agtutubong addan ditoy. Pagpilyan iti anya, Mang Miguel. No kayat mo dagbalin akas kada kami. Agtalinagid kaan dito kabakiran. Wano saan? Agsubli kay jay patad nga masapol nga agrekrut ka iti agbalin akakadwa tayo. Kas iti panangawis ko kada kayo. Ha? Sikati umuna nga agpili, Hector. Kalpasan na, isublat ko akasarita dagiti kakadwam, taiso damat ti pagpilyek, no anya ti kayat da.
mariknak amasad sa dudak idin nga agadal man ng Emmy. Kan gaputain tanam kon iti panunot ko, nga awan matla ti patag ko kadagiti dadakkel ko, isa binaybayan dakon iti dan na ni Lolak, pinilik nga rod tinagtali na udlaangan iti kabakiran. Dagos met asinanay nak ni Mang Miguel nga agaramat iti igam, nga ad-addapay anakaragsakak. Jakman amuta saan man laasimkan iti isip ko idi, no kasanulaangan ni Lolak, no saan akon nga agsubli iti danana. Jak pulos na panunot asigurado nga agdana ganday jay, no di na kon mapasangpet pay. Basta ti amok, day din ti rugi ti panagbiag ko iti kabakiran, kas kamang ti makakanigid a grupo. Kat iti kaunaan agundaway manang, nakariknaak iti nagpaiduma ak kinaragsak ken gagar, gapo iti kabarbaro a kapadasan, iti dasig ko kas agtutubo. Apaman anasanay dakon iti panagigam iti armas, ad-ada nagbalinak anadursok, kat kanayo nak amagagaran tunggal adda dagiti operasyon mi, ama ipasungal-ngal kami iti ranget. Sige kakadwa, labanan tayo ita! Nagganas na talaga ti makirangat.